ekipa, ja sam Mahir i danas prvi put radim nešto što današnja omladina zove vlog. Danas ispred nas prilično zanimljiv dan. Idemo na jedan događaj koji organizuje Porsche BH klub, regionalnog je tipa i više bi nam, mogu reći, moj drug Pored, koji je inače najmlađi član BH Porsche kluba, ako se ne varam, Bakir Islambegović. Pozdrav ekipa, Porsche klubovi iz cijelog svijeta slave 70 godina postojanja, tako da je Porsche centar Sarajevo dobio tu privilegiju da organizuje regionalno druženje u Modrići, gdje ćemo se družiti 2 dana sa klubovima iz regiona, tako da se stvarno radujem. U čemu se mi vozimo? Šta to vozi naš Bakir Islambegović? Danas se vozimo u Porsche Cayenne Coupe i trenutno smo na čelu kolone. Iza nas su 2 911 i jedan Cayenne, tako da smo finu simetriju napravili. Ono što puno ljudi ne zna, što je zanimljiva činjenica, je da Bosna i Hercegovina po glavi stanovnika je jedna od zemalja sa najvećim brojem Porsche vozila u Evropi. Ok, ekipa Bakir vam je dao neke zanimljivosti o Porsche Life Experience-u kojeg dobijate kad ste vlasnik Porschea, što je stvarno super. Bakir ga malo daje na gas ovdje. Ono što želim reći je da ćemo se Bakir i ja potruditi da vam prenesemo neke lijepe, zanimljive kadrove što se tiče ovog eventa, tako da stay tuned. Porsche ima jednu specifičnu stavku dodatne opreme koja je po meni i najbitnija na Porsche vozlu, a to je Sport Chrono paket koji se sastoji od nekoliko elemenata. Prvo, imate ovu štopericu koja dođe na konzoli. Pored nje imate i ovaj ovdje gumb na volanu. I šta dobijete sa tim Sport Chrono paketom? Dobijete jedan dodatni mod vožnje koji se zove Sport Plus. U tom Sport Plus modu, zajedno sa zračnim objesom koje ovo vozilo posjeduje, vozilo se spusti na najnižu moguću razinu i tvrdoća amortizera postane najtvrđa. Na taj način imate maksimalnu stabilnost u brzim zavojima i pri bržoj vožnji. Također u tom modu transmisija šalta brže i grublje prebacuje brzine. Na taj način simulira prebacivanje brzina supersportskih automobila, jer supersportski automobili, pogotovo starije malo generacije, su uvijek imale automatske transmisije sa jednim kvačilom. I kod tih transmisija ste uvijek osjetili kad automobil prebacuje brzine. I kad prebacite u Sport Plus, transmisija u stvari simulira te prijelaze i u Sport Plus modu tačno osjetite kad on prebacuje brzine, baš ih onako jako prebaci, tačno osjetite udar kad vozilo ubrzava. To naravno doprinosi i samom užitku u vožnji. Također dobijete i ovaj ovdje gumb. Kad ovaj gumb pritisnete 20 sekundi imate maksimalnu snagu vozila, automobil u roku od nekoliko milisekundi prebaci u najnižu moguću brzinu kako bi se mogli ispaliti, recimo prilikom preticanja, neke potrebe za naglim ubrzavanjima i tako dalje.
ovdje sad imamo 4 GT trojke, znači 3 iz nove generacije, jedan je iz predzadnje generacije. Ono što je zanimljivo je da većina ljudi misli da je GT trojka najbrža i najskuplja izvedba 911, međutim nije. Najbrža i najskuplja izvedba 911 je Turbo S, dok je GT trojka nešto slabija, ali je malo više orijentisana prema stazi. Sad ja ne znam koja je vama najljepša, mislim svako auto izgleda brutalno, ali moj favorit je onaj dole tamno zeleni. GT trojka stvarno izgleda brutalno i onako poprilično auto koje prikuplja pažnju, no ima i takozvani touring paket koji ukloni ove spoilere, pa GT trojka izgleda onako dosta pitomije nego ova izvedba. Mada kad već GT trojka, onda radi ovako. Jedan mali dizajnerski detalj na 911 je ovaj grill ovdje, gdje imamo 9 vertikalnih elemenata i kočiono svjetlo u obliku broja 11. Još jedan dizajnerski element koji je prisutan na mnogim Porsche vozilima, a posebno na 911 su ovi snažni bokovi koji su onako dosta izbočeni, međutim to stvara jedan problem upravo na ovom ovdje dijelu. Stalno bude oštećenja od kamenčića i zato Porsche već od fabrike nudi mogućnost da sa folijom zaštitite ovaj ovdje dio. Tako kad vidite onako neku naljepnicu ovdje na Porsche vozilu, da znate da je to sam zaštita. Ovdje imamo još jedno jako zanimljivo vozilo, to je Porsche Taycan, prvi potpuno električni Porsche. I ono što je kod ovog vozila još zanimljivo je to da je vrlo vjerovatno najteži Porsche trenutno u prodaji, jer je oko pola tone teži od Panamere. Čak je teži od Cayena. Razlog tome su naravno baterije koje se nalaze na dnu vozila, čime opet postiže jako dobro težište, pa je vozilo sve u svemu dobro izbalansirano, ima dobar handling s obzirom na težinu. Još jedna zanimljivost je ta da je ovo na listi najprodavanijih Porsche modela na 3. mjestu. Čak je prodavaniji od 911. Upravo se nalazimo u novom Taycanu Turbo. To je prvi potpuno električni Porsche i sad pravimo jedan mali jutarnji krug. Ima dva moda zvuka. Ima normalni zvuk, ima takozvani sportski električni zvuk koji se može aktivirati. I kad taj zvuk aktivirate uživo, auto poprilično dobro zvuči za jedan električni automobil. I naravno ide ubitačno dobro. Mislim da svaki skeptik električnih vozila koji proba Taycana definitivno promijeni mišljenje. Predobro. Mislim, nijedno električno vozilo mi nije izmamilo ovakav osmijeh. Brate. Ali kad daš puni gaz, malo i onaj zadnji dio zna zaplesat. Imam jednu ogromnu bubu ovdje lijevo, čekaj. Dobio sam ga jedan dan da ga isprobam, vozio sam ga do Konjica preko Bradine i nazad, a svako ko je vozio Bradinom zna kakva je to cesta, jako zabavna za voziti. Ja tu svako vozilo volim malo testirat i tu me Taycan stvarno dušebi, ima jako dobar handling uzimajući u obzir koliko je teško vozilo i onako precizan je dosta. Prilikom kočenja ili prilikom baš brzih zavoja osjetite da je vozilo ipak malo teže, ali sve u svemu je i dalje jako dobar handling i auto stvarno leži na cesti kod daska, karoserijske kretnje su minimalne.
imali smo malo tehničkih problema sa kvadovima. Nismo mogli da pređemo jedan dio staze koji je baš bio zahtjevan. Tako da sad ovi nama mentori prebacuju četvrtočkaši. Boga mi nismo očekivali baš ovakav teren. Idemo da učestvujemo na narednim aktivnostima. Danas je planirano streljaštvo i planirana je također i umjetnička radionica, pa ko šta želi. Ja sam više za streljaštvo i naravno moram da pohvalim ovaj ambijent koji su ovdje stvorili sa ovim vozilima. Naše druženje u hotelu Monogram se privelo kraju. Bilo je stvarno fenomenalno, znači ova 2 dana su bila odlična. Sad idemo polako nazad kući. Ekipa, moram priznat da je bilo fenomenalno vidjeti sve ove ljude, kako su toliko strastveni oko svojih automobila i kako ih lijepo održavaju. Baš smo se fino družili, organizacija je bila top notch. Znači, savršeno, baš kao ono, mislim da je to cilj da oslikava i Porsche brand. Porsche uvijek pokušava da kreira imidž i on se jako puno trude u kreiranju svog vlastitog imidža i stvarno paze na svaki detalj. Meni se posebno svidjelo što su napravili light show, što su znakove one sitnije stavili, sve su brendirali s onim velikim plakatima i tako da, iako nisu morali, sve su to namjenski napravili po mjerama da se može staviti na zid, recimo. Mislim, to su toliki detalji koji opet dosta i koštaju, ali po tim detaljima se prepozna koliko su u stvari profesionalni i angažovani da ovako nešto napravi.